izvini, jebote. Prvo ćemo njega, pa smo rekli Supru, pa ćemo RX-7 i onda ćemo na kraju šećer. Dobro jutro ljudi, još uvijek iz Herceg Novog, vidite ovo. 7 sati je sad. Današnji plan je da isprobam svaki Lobin auto, to ćemo kasnije, a u prvom dijelu dana ću malo odmorit, odradit ću neke stvari na laptopu, pripremiti sve što treba za idući koncert koji je za par dana. Obožavam prirodu i provoditi vrijeme u prirodi, a jako to malo radim zbog načina života i faze života u kojoj se trenutno nalazim, tako da ću iskoristiti Crnu Goru maksimalno zato što mi je predivna i jedna od najljepših mjesta na kojima sam ikad bila, a sad sam već na dosta mjesta i putovala. Znači, koliko god se toga nudi, a uvijek se nudi puno, uvijek uzmem jedno te isto. Kad bi neku masažu ubola. Evo ga jacuzzi baze. Tu su saune. Vidite ovo. Znači, ovo je sve. Mislim da je ovo slana soba. I znači, doslovno zavališ se tu. Možeš naručiti desert. To će se dogoditi poslije. Evo idemo Zoka i ja na kavu i pojest nešto, pa ćemo vjerojatno onda kod Lobe. Moguće da on još i spava, on je rekao da dugo spava. Evo smo ručali, idemo sad do Lobe i Vanje da vidimo malo Grelju napokon, da ga poznam. Kažu da je baš sladak. Vodi nas do Relja, ajde. Gdje je Relja? Malo ću. Pa gore je skoro stan njegu. Trči. Umorila sam se. Bravo. Stani, pa početi moram, da ti sprediš noge. Hoćeš, za ovim muškacima me baš briga. Bravo. Neko je prdnuo, mislim da pas. Ili Nikola. Nikola, jesi li majke? A jes, vidi da je otišao. Ja nisam izrazila želju, ali Loba je inzistirao da probamo X4. Oj, sviđa mi se. Ne znam kako se sad vozila tako već je ovo. Florid je to. Sad ti šaltaš. Kako se dobro čuje. I sad, ti pušti. Dobar je! Imaš jedan džip ovako i jednu Supricu MK5. Možemo ostaviti ovoga, uzmemo plavog i idemo do Trtane. Aha, ne idemo Slobodno, Roka. Kako Loba trenira? Ništa ne radi, ja gledam vlog. Gledam vlog. I najbolja teretana u gradu. Gazda, ideš u vlog. Najbolja teretana, najbolji gazda. Vidim ja to odmah, da? Nikak ima dobro liste, dobro. Završili smo trening. Mislim da ću ja sad voziti M3, taman da isprobam malo, tek toliko nije mi sad nešto da bi divljala s njom, a prije nego što krenemo na druga auta da isprobam i to. Da stvarno mogu reći da sam sva auta isprobala. Može ključ? Može ključ, izvinite. Evo ga ključ. Kao naš, lijeni Crnogora. Da ne bi vi baš da. Dakle, M340 i uopće nisam snimila vožnju u njemu i sad to tek vidim, ali uglavnom auto je stok, nisam nešto puno divljala, htjela sam ga isprobat. On se poklanja, tako da taj koga osvoji bit će presretan i B58 je unutra, tako da možete mu raditi šta god hoćete. Znači, prvi je na redu. Idemo 280X, pa da, ovoga što Zoka najviše na svijetu voli. Ovo ti je Zoki najdržava. Šta, ja sam mislila da ćeš odjeti Zoki na kućicu. Ovdje će on da spava. Zagrijavamo je 200. Ovo sam nešto pali. 280? Da. Ne znam taj auto. Ovo je 82. godište. Taj auto ne znam. Prvo ćemo njega, pa
smo rekli Supru, pa ćemo RX-7 i onda ćemo na kraju šećer. Challenge da se prilijepimo onako za sic, da dignem, a vidjet ćete. I da, i onda će Loba voziti mog Golfa. Da vidimo kakva je Lobina reakcija na mog Golfa s obzirom da je vozio sve ikad najbolje i najbrže. Pa da! Ajde, dobro. Zoka, previše je dobar. Zoka je dobar ko kruh. Baš je dobar. I ima isto da se mijenju mape. Kako god je star, ovdje ima da se mijenju mape. Šta si rekao, 82? Šta? 82. 82 ništa. Kako je njegovo kvačilo? Dobro, ovdje nema. Dobar. Kako je lud auto. Prelud auto. Kako je lud auto. Ne mora puno konja nekad. Ne, nije ni u tome. A da, ne mora puno konja nekad, a bude mnogo zanimljivo. Neću ga puno. Koliko ti zato želiš što kako hoćeš? Nije mi najbolje. Zato daš pazi kroz krivine, kliza malo. Polu slik gume su. A vidiš da ga probaš, druga, treća, ne znam sad ima li auta. Ne mogu skušati kad je došlo, kad ga Do moram turba, prešati. da. Imaš još, znači možeš gledati ovdje, slobodno ga floruj. Više mi je doživljaj sve ovo okolo. Ostalo nego da. Ajde. Jači boost, jači. Sad. Sad, ajde. Dobar. Sve okej. Ima kočnicu. Kao mi se starije, znaš, pa ne može započeti. Ne, ima. Jesi vidjela sad, druga si gledala, ali moraš jako gaz do kraja. I onda odjednom dođe, da. I odjednom dođe ono boost. Okay. Zajeban, ima dosta stvari ispratiti ovako kad je. Iskreno, zajeban mi je, ne mogu ga, možda da ga vozim jedan dan totalno Dva, tri, da. Ovako sad ne bi ja tu baš previše. Imaš osjećaj da je nesiguran jer sve lupka. Tako je, I to. vidjela si u momentu jednom ti je počeo glisirati, jel tako? Da. Ne djeluje mi nesigurno kad je u gasu, ali ovo kad sam morala krenut kočit, ne i kočit. Hej. Moraš opodati. To staro auto koje je rađeno. Auto je jako širok, ja ne znam kako Vanja to vozi, ja sam rekla Vanji svaka čast. Žena tek položila, vozi ovo, tako da sad ćemo vidjeti kakav je. Mislim, vozila sam ja Lamborghinije i te sve i oni su široki, ali... Da, ali meni se čini ovo, kako sjediš unutar, djeluje ti mnogo širok. Da. Jer stok, on je mislim 15-20 centata uši. Bez bodifika. Dobro da si promijenio volanje jer onaj originalni je baš ružan. Ja ne znam što su mu to stavili. A Vanji se sviđa originalni. Kao Aha. deblio je, a meni je ovo mnogo ljepše. Pa ljepše, ona je ljepše. kod nekog starog auta bez veznog. Evo ja Onda isto nije govorim, Supra. Vanji njoj je lijep, ali kaže kako, znaš šta je jebe? Da, ne može dodati žmigarci s jednom rukom. Aha, okej, dobro, da. Ruku, što jest za početnika kontant da je zajebano. Dobro, nije mi tako da sam mislila da će biti strašno kao, okej. Mislila sam da ću se osjećati još više Nabijeno, nekako, da, nabijeno, ali nije okej. Super je, mogla bi ga zamisliti kao daily auto, bez problema. Bukvalno, najlaganije. To pa- I kunem ti se Stage 3, on Riksha tvorka, Da. kakva je, letilo bi auto. Da. U njemu se osjećam nesigurno uopšte kad ga voziš. Ne, jel da? Ne. Zato što je... Nema mi onaj boost, kick, onaj kao Da, nema, Supra i na privić Šerik sedmica. One me useru kad ga voziš. Dobro, sve u svemu ima potencijala da mu napraviš šta god hoćeš. Jedno što sam primijetio kad se vozim u njemu malo skakuć, a skakuć je zbog vazdušnog vješanja. Ne znam, si vidjela prije kad dođemo na rupe malo te odbija. Evo je. Dobro, ga si već čula, Da, da ga zvuk znaš. zvuk znam. Ali uvijek iznenadi, uvijek.
što je neudoban, majko. Neudoban. Ja. Ajde, slobodno. Dobre, bravo, ne, pa ja se uplašim, jebi ga, nije meni sve jedno. Ne, sve okej, sve ti voziš dobro. Bravo. Ajde. To. Jesi vidjela razliku? Ali opet odradiš bruka za žensko i ovako da voziš, nemam pojma, ono. I za tuđi auto, to. Jer dosta žena ne voli auta, razumiješ, ti ubijaš. Sviđa mi se, zanimljiv je na neki čudan način. Ali nije mi Supra mi i dalje MP4 mi je kao Supra je nekako kompletan doživljaj, ne mogu opisati šta ti je. Da, nego sve te druge stvari. Ništa, ostavljamo RX-7, idemo sa Suprom natrag i uzimamo... Šta? Kako teško je voziti vrući, nisam ga sustruo. Da, nisam jeo ništa. Ja. Samo sa Stelom. Stela zajebala, da. Loba hoće reći svakog gosta, 3 dana dosta. Meni je to jasno, zato ja sutra idem. Eto vidiš kak smo. Ćao. Stela, drago mi. Testiramo sva auta, da vidiš šta ona kaže. Ili je oduševljenje, kako su ko? Pa evo sad idemo na onaj Ultimate Post GTR. Da, za sad MK4 pobjeđuje. I onda vozimo Golfa i to je onda to. Golf na kraj, da, ja. Očekujemo vidu, uživaj. Ćao, čao. Hoću da si mi zalijepljena na sicu. Pa da. A neko ko ovako ko Ela i ko Muđa, da je ta dobra ekipa. Ti znaš da sad zove Stela, ali da? Stela? Pa to sam rekao. Ela. Ne Stela, možda sam došli izrađu, izvini. Vidimo se tamo. Jedno sam te Ela. Ja ne znam da zoveš Stela. Ne veze. Ne zaboravite like, share i to sad sam uživaš. Like, share i subscribe. On ima više konja na etanolu. Sad smo na 100 oktana. Ali vidjet ćeš, mislim da će isto biti strašno. Strašan. GTR znaju svi, 1200 konja, 1200 plus na etanolu, izbačeno na točkove, snimljeno, rađeno u Grčku, u Secret Rotary Garage. Sve kovano, Dodson mjenjač, Extreme Duty kupljen, urađeno kvačilo, korpa kvačila, trenutno FA egzost na njemu da bi se moglo voziti kroz, da bi se moglo gasiti, paliti. Imam također Karapovićev auspuh, tuning rađen od strane Dimitrija Keramidas, najbolji GTR tuner u Evropi. Ono, polako mu daj, onda naglo. Ajde. Jesi vidjela sad kad si uvatila gripa? Jesi vidjela? Sad je bio dobar grip i nije ti proklizalo ni jednom, jel' tako? Da ti kažem, u tim momentima gdje je dobar grip, on će da ti ispali pakao. Da. Hvala ti za ovo. Ništa, što ti uši, meni banja. Meni kuca srce i ovdje me go lica kako sam se u Kenju. Ali mi je to ja što vidim da ti uživaš. Ajde. Jesi čula kako radi? To sam kada igricu, kada sam u igrici sad kao Supra ipak moraš raditi, paziti ovo i ovo. Ovo je baš odlično. Ovo mi se previše sviđa. Samo pogledaj, stani ovako. Donio kolače. Ništa sad ti pričaju. A ja u pidžami. Sad će Loba napokon voziti Golf. Prvo ti ja pokažem kako se vozi. Da, naravno. Prvo ti voziš da vidim, onda ja, naravno. Ja se kao šalim, ali on je ozbiljan. Dakle, toliko čovjek ima respekta prema svakom autu, kakav god da je, da ja nemam komentara. Hvala ti na svemu. Pa
Pa se vidimo brzo. Ćao Zoka. I? Suđe rozo, brate. Pa sve roze. Sve roze. Sve roze. No, da možeš rukicu. Kako ćeš šaltat brzine? Ovako. I dobro. Sad ti ljudi da prozivaju i kaže Loba se vezao samo sa Stelom ovo. Da. Pojas, i ovaj jas. Zamisli, je ono kao ja sam grovi pola. Znači ono najjače prozivanje. A jel brate, jel se iskompleksiraju momci kad ih voziš ono kao žensko, dobro vozi, rozačno, Ne, ne? više mi bude kao aj da me provozaš u golf. A jeli da će oći, ajde, dobro. Nije, nisu. Jel ovo pun gas, jesno? Konje ćete vidjeti moju reakciju, ovo ćete vidjeti kako auto ide. A neš ti reakcije. Šaltaš ili ga puštaš u... Šaltam. Šaltaš, bravo, jest. Lijepo se čuje i ovako. Čuje se baš lijepo. Da. Baš glasno, nemoj se bavati. Ujebote ide, brate, da. Pa jel vidiš ti da si ti ovdje napunila nego da izbacujemo samo na ovo sad. Zamisli ti sad šta smo mi napunili s onim. Strašno. Ma seks. Jel da? Ma seks. Ovo je baš mala prstanica ona. Da. Jako Meni je se sviđa zabavan. Da, meni se sviđa što si sad ugasila ovo. Da. I onda... Ima razloga što ljudi vole golfove. Aha. Da, ima majke ima. I ne osjećam se nesigurno Da. kad njemu proklizava. Ne osjećam Jer ga da mi kontroliraš. bježi, Da. nemam frku da mi bježi zadnji kraj. Da. Sviđa ti se? Da. Za sekund napuni 100. Aha. Da, 100. I sad u manju... ali u manju moramo malo Da, tapnut da, gas. da, tako? da. Okej. Bilo je dosta za danas, svi su sve probali, ja mislim Lobo je oduševljen golfom, ako ne laže, ali mislim da je ono bio iskreno iznenađen koliko zapravo ok ide auto, naravno ne možeš ga usporediti sa njegovim autima, to je totalno, nema smisla da uspoređujemo, ali kao što je i on rekao, golf je više za krivine, za takve puteve, a njegovi auti su ono, za ispaljivanje definitivno više nego za možda neke krivine. Dobro jutro, ništa, idemo do Vanje i Lobe. Malini, sladak si. Evo da odjavim vlog, da se zahvalim ovim putem Nikoli što je ustao u 8 ujutro. U 10 do 9. A bome i Vanji, s obzirom da nisu baš legli na vrijeme. Ljudi, to je to od ovog videa, evo me na granici. Hvala vam što ste ostali do kraja videa. Da se ne ponavljam opet, ali svejedno ću reći još jednom, Loba i Vanja su predivni ljudi i svi iz njihovog društva su stvarno dragi i dobri i iskreno rade to što rade, vole auta i već smo mi dogovorili još nekakve akcije, tako da drago mi je da ćemo ostati u kontaktu. Hvala Lobi još jednom i ovim putem što mi je dao da isprobam njegove aute, bez obzira što nema čovjek pojma kako vozim, nije ništa. Hvala na povjerenju. Meni je ispunio želju, stvarno sam guštala i motivirao me za dalje, za rad, jer čovjek stvarno puno radi i mislim da bi nam svima trebao biti primjer po pitanju svega. Vozim se ja po autoputu, muzika trešti. Ja stišam muziku, čujem nešto mi zvrnda na autu. I pogodite kaj se desilo, a uopće ne znam kak se desilo. Skoro cijeli lip fali. Znači, pogledajte ovo. Znači, ja nisam zapela ni za što. Znači, doslovno nisam zapela. Ja sad to moram nekak zalijepiti. Znači, on je... Pa evo, ispuo, valjda.
Samo da izdrži do Karlovca, tamo ću stati da mi ga skinu i eyeball. Bar neću više zapinjat. Jako me to živcira. Dugo sam ga čekala pa sam ga nosila preko granice da ga montiraju. Preko 3 granice sam ga nosila da ga montiraju. Ne da mi se više, stvarno ga pazim. Kako? Taman dovršavam vlog, bit ćeš opet u vlogu. Opet je sve nadrapo, ni kriv ni dužan. Ko će? Evo samo da vidite kakav je to život nas umjetnika. Wannabe umjetnika. Sad sam evo napokon u Zagrebu. Bila sam na probi kostima za koncert koji je za 2 dana i sad još idem na jedan sastanak. 9 sati je pada natrag u realnost, ali dobra je realnost, hvala Bogu. Ljudi, laku noć, vidimo se u idućem videu. Ako vam se sviđa ovakav content, stisnite like i subscribe i pišite mi u komentare kakve bi još vlogove htjeli da radim ili videa.